umuntu mvugira n'umukura. Haleluya kandi mw'ijuru yera mw'ijuru imbere y'Imana mfite umuvudi w'ukuriwe n'umukuwa kandi rero haleluya mamya rero mamya y'ukwizina ryawe riri mu mutima ugamvugira wagira tewa ugamvugira yewe ugamvugira n'amazi uzikurinda mana we uzikurinda data erisha dai data uzikurinda mana imana waraturinze imana wariza abantu imana uzikurinda yewe uzikurinda indata uzikurinda imana yarize data imana imbize kiragiza uzikurinda data imana izikurinda imana izikurinda erisha dai data uzikurinda mana Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana igira ute? Iraboneka. Imana igira ute? Iraboneka. Imana iraboneka. 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 Imana iraboneka. Iraboneka. Imana iraboneka. Iraboneka. Imana iraboneka. Imana iraboneka. Iraboneka. Haleluya. Amen. Imana igira ute? Iraboneka. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Imana igira ute? Iraboneka. Imana iragira gute? Iraboneka. Amen. Ishimwe. Imana igira gute? Iraboneka. Haleluya. Amen. Imana ikubitira igihe. Amen. Imana ikubitira abanzi. Amen. Imana ikubitira abagome n'abagamba. Amen. Eleze kudeta. Imana igira gute? Ikubitira abanzi bacu. Imana iraboneka. Iraboneka. Haleluya. Amen. Ndabaririmbira ibyo wacunguye yamunze mfite ibyanarararutse yabonye mw'iki Kristo ukaza mwisuka wabonye mw'iki Kristo. Haleluya data ukaza mwisuka yo data wambonye mw'iki Kristo. Haleluya we ukaza mwisuka. Haleluya data wambonye mw'iki Kristo ukaza mwisuka mfira. Haleluya. Amen. 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 Imana yabonye mw'iki. Imana yakubonye mw'ibori ikomeye. Ikubona ko muri umunyamugisha. Imana ikubonamo ko uri umuntu ufatika. Imana ikubona ko uri umuntu ufite icyerekezo. Imana irangije kubonamo ibori ikomeye. Irangije iravuga ngo ije mw'isi igira gute? Iragupfira. Haleluya. Yagupfiriye kubw'ibyaha byanjye. Ubu tuvugana turi mw'isi kandi mw'isi yajugunyemo umugome wayizengereje hejuru ni Satani. Dufite izihe mbaraga zo kurwanya Satani? Nta mbaraga dufite zo kurwanya Satani
keretse Imana yonyine. Mu ijuru harimo abamarayika barenze 5 bakomeye. Harimo marayika murinzi, harimo marayika Mekayire ushinze kurwana intambara zose zo mu ijuru, harimo Gaburiyeli ushinze kuzana ibisubizo, harimo marayika murinzi n'abandi bari hejuru. Haleluya, Yesu nashimwe. Hari n'abamarayika bakomeye bajugunywe mu isi bazanye na Satani, aho bita abamedi n'abaperesi. Abo nibo bashinzwe kurwanya ibisubizo byawe, ibibazo byawe, kugira ngo wowe baguhoze hasi. Bumve ko nta kintu ushobora kubaza Imana, bumve ko nta gisubizo cyawe gishobora guturuka mu ijuru. Abo ni abamedi n'abaperesi. Yesu nashimwe. Amen. Imana ishimwe. Tumaze kuririmba indi muririmba ivuga ngo ndabaririmbira ibyo wampiriye. Yankunze mfite ibyaha narararutse, ese yambonye mwiki cyatumye ava mu isi? Kumfu bakamutera imisumari, bakamutera icumu mu mbavu, bakamukubita amanywa y'ijoro, ariko njye nari iboro kuri Yesu nashimwe. Oh haleluya. Oh haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Turi iboro imbere y'iki? Imana. Imana iduhe umugisha. Amen. 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 Simwaje kuvuga Imana. Amen. Simwaje kuvuga Imana. Imana iragirire neza. Amen. Imana ikibazo cyakuzanye aha, wumve ko Imana gikemuye. Amen. Ikibazo wumve kigutugirije, kiguhangayikishije, wumve ko Imana iri imbere yawe. Ni wizeye izindi Mana ntabwo kizakemuka, ariko ni wizeye Imana bizajya gute? Bizakemuka. Haleluya. Imana ishimwe. Ako God. Amen. Amen. Yeah. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Aha niho ubuhanuzi bukomeye. Ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Abandi bahanuzi bose bakubesha. Uko umuhanuzi yerekwa ibice, ntabwo yerekwa 100%. Ariko iyi Bibiliya ni ibyahumetswe n'Imana. Ababivuze bose bakoreshejwe n'Imana. Abacyanditse bakoreshejwe n'Imana. Haleluya. Amen. Ibi rero byahumetswe nande? Imana. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe. Tugiye gusoma igitabo Utegeka wa 2, umurongo wa 28. Kuva ku murongo wawo wa mbere. Aho Imana ituyobora niho tubasha kugira gute guhagarukira. Reka twakire Tesi ahaguke adusomere ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Yesu nahimbara. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Eleze ku Imana ishimwe. Yesu. Haleluya. Amen. Tugiye gusoma mu Gutegeka kwa 2 cyo 28 kugera ku 30. Haranditswe ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, Amen. no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Amen. Iyi migisha yose izakuzaho, kandi uzagira umugisha mu mudugudu, uzawugira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe. Amen. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Eleze kude. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanga, bace mu nzira ndwi baguhunga. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe. Uwiteka azagukomeza kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondere Uwiteka Imana yawe. Amen. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka gutinya, kandi Uwiteka azakubwiriza ibyiza by'imbuto zo mu nda yawe n'ibyiza by'amatungo yawe n'iby'imyaka yo ku butaka bwawe mu gihugu Uwiteka Imana yarahiye ba sekuruza.
uwiteka azagukingurira ijuru niwitondera uwiteka Imana yawe. Uwiteka azaguhindura umutwe uzaba hejuru gusa ntuzaba hasi niwumvira uwiteka Imana yawe. Imana yacu ishimwe. Imana ni nziza. Umukozi w'Imana agize gute? Tubwire ijambo ry'Imana. Mutunge ibiganza duheze umukozi w'Imana umugisha. Imana igire gute? Imana igira ute? imbaraga Amen. Ngo Imana izagira gute yemwe? Izaduhindura umutwe ntizaduhindura umurizo. Wabyumvise? Amen. Imana izaduhindura umutwe izagira gute? Izaduhindura umurizo. Haleluya. Imigisha Imana yapangiye abantu bose bari mu isi. Wizeye ko nawe Imana uri mu mwanya wa mbere wo guhabwa uwo mugisha. Amen. Kuko izaduhindura umutwe. Izaduhindura umutwe. Haleluya. Amen. Izaduhindura umutwe. Ntabwo izatugira umurizo. Imana yabera nigire gute? Nishimwa. Umukozi w'Imana gusaba ibintu. Amen. Imana iguha ibyo wifuza. Amen. Imana iguha umugisha. Ariko si uyu mwana. Imana ikugirire neza. Amen. Abazimu bari kumuvamo. Na indosi mbwira ukunyiruka. Yarotaga. Haleluya. Amen. Turaza kugusengera. Umuntu wazanyura mwana nini? Turaza kuza kumusengera nyuma y'amateraniro. Kuko ndabona afite abadayimoni bakomeye cyane baturuka mu miryango y'Imana. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Umwihorere. Haleluya nta ari bujye. Haleluya. Imana igize gute? Ishoboye Byose. Imana ishoboye Byose. Imana ishoboye Byose. Imana yabera nishimwe. Amen. Abyara umwana bita Amosi. Niyarazwi naho agomba kuba ariwe. Wizere ko nawe uri Mose muri iki. Wizeye ko ukeneye kuva ku rwego uriho ukagera ku rundi rwego uhagazemo. Iyi sawa wava ku rwego uhagazeho ukagera ku rwego amahanga ukenera n'igihugu cyagukenera n'isi yose ikagera gute? Kubera ko Imana yamaze kwandika izina kuki ku buzima bwawe. Amen. Imana yabera nishimwe. Amen. Bano habwa icyubahiro. Umera Imana ishimwe. Ngo nuko Imana iritegereza. Mose abona adakwiriye gukurira muri Egiputa. Ibwira nyina iramubwira ngo bukano kanya uyu mwana nugomba kumugendana ntabwo uzabaho ariko numureku uzabaho. Haleluya. Amen. Imana ifata umubyeyi imurema umutima nabyo tugenda ujugunye uyu mwana agenda umujugunye. Wumve ko hari abakujugunye ku buzima bwawe. Wumve ko hari abagufasha baguterera bagaterera iyo ngiyo kugira ngo wowe utagomba kubaho. Ariko isaha uriho. Haleluya. Yesu nashimwe. Baragufata barakujugunya bawukura mu buzima. Abavandimwe, inshuti, imiryango, ibyo byose nta kintu bivuze usibye kutumbira nde Imana yonyine. Imana irangije ibwira nyina w'umuntu iramubwira ati genda umujugunye hariya aho umweretse aho umuta. Nuko nyina wa Mose aramufata aragenda amushyira mu kantu k'ubwatsi ukuntu ashyira ku maso. Aramubwira ati ngaho ndakarabye. Ubwo yari amurekuye amwanze se? Ntabwo yari amwanze ahubwo ubuzima bwari bwamucanze abona agiye gupfa. Yesu nashimwe. Abonye agiye gupfa arabatireka ndekure. Umve ko nta kintu kitakurekura ku buzima bwawe. Niba mama wawe yakurekura wumve ko nta kintu kitakurekura kuri iyi si. Yesu nashimwe. Ubuzima bwawe ni Imana igize gute? Ibuzi yonyine. Haleluya. Ngo nuko Mose umuyaga uraza urakubura urajyana uragenda utsindika. Uzi igisubizo cy'umunano gituruka wasanga ari ahangaha ari ubutayu turimo ari amasengesho turimo y'umugoroba. Hariho igisubizo cyawe kije. Ngo nuko Imana irafata Mose irakubura ari mu mazi araruhinja iragenda itsindika ahantu hari umukobwa wa Farawo cyari gishongo. Yari umukobwa ukunzwe cyane. Yari umukobwa Farawo akunda.
aragenda arangije amutsindira ku mazi aho umukobwa agiye kugira gute gukarabira. Ahageze umukobwa aritegereza, arebye umwana kubera urumuri rw'Uwiteka. Imana yavuze ati uyu mwana nshyize hano uzacungura Abisirayeli. Kabata umwana Isani uzacungura mama we. Nubwo mama yamujugunye nta mwanza w'umutima n'igihe umuhaye. Yesu nashimye. Aramujugunye. Yamujugunye. Yaramwanza nuko ubuzima bwari bwamucanze. Wumve ko ubuzima bugucanze Imana igeze gute ibucanguye. Wumve ko ubuzima bukugoye Imana igeze gute ibukuyeho. Ngo nuko Farawo aragenda. Haleluya. Ageze hariya turebesha amaso yacu. Ahasanga umukobwa wa Farawo. Aritegereza urumuri rw'Imana nimucana mu maso, abona n'umwana mwiza, arabatuye umwana atandukanye n'abandi bana nagiye mbona mu isi. Arafata azana abagaragu, azana bodyguard ze, hereze kude tayi tutala barishimye. Haleluya. Amen. Aritegereza Farawo. Kwa Farawo mu rugo baritegereza. Arareba umwana abona inyenyeri muri ko. Abona ko uwo mwana adakwiriye kandi bari abagome. Umve ko abagome Imana ibakwiye imbere. Imana ishimwe. Haleluya. Arangira yitegereza areba abona ko uwo mwana akwiye kubaho. Aramuterura, aramushima, aramufata, amujyana. Haleluya. Imana abera nishimwe. Aritegereza abona ko uyu mwana akwiye kugira gute kubaho. Aramutwara, abagaragu bamukurikira inyuma, amushiriye se. Akimara kugera kwa Farawo, Farawo ari umwicaye y'umwana mugambane. Hageze yasanga umwana. Farawo akimukubita amaso arabateye kare. Ati uyu ni umuziranenge. Uzukuru umwana ari mwiza. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Ngo nuko Farawo akimukubita amaso abuze icyo agenza. Amen. Ahita afata Mose, abatuye umwana mugende mu murere ahangaha, umushakira umukozi. Ngo nuko Isera ameze neza.